kasokar kasih keseluruh ramal lagi dekat balai senang tahu ba lembaga SSG lembaga pun senang guna ya ba kini sedang sengkap senjam jemo dah kebakilah balai kini dijadikan tidak kebawa pipiwan Malaysia mentah kini ke program nasi kandai keji sedang kebakilah banyak persiang lo kerang prosesi kalau telah kenti jangan piwe ke bahkan kentiu ya kamai kaji kejopi Angon kaba jadi finance secretary jongka association penyaji tialang cukup leiru wajiba bakit kapran beri sektor penapo office na numer buat iba mati nong lamin mo beri assistant horticulture inspector pesibun jadi keluar jupi komen nomor ba idai kiba ai boy ini kiba ai mesti ini bertelur di kini kam dari takat taru le khatu ya i di CGM jadi kama fitip di train shua di produksian takat jing yarap lang kejoki king don ketilang kejoki ban kersian ini ya kedika association jadi SRDA ni salah belum kam kumni ya kedika office ya borok khat jing tekap jadi kadang kita ketilang jomborok khai kalau ke bos tunat hawa nginyo bani kendu lang mentasi de nongkong siap abang ye keren phone sisir ki bawa pan ye training tit ngaju keren tentang keren dandano atau ki beri ki kwa nam ye kanika kam thung tit nai nomor kani ka program kam dei ka ba pin penlut ye ka por ga jong phi ye ka por ga jongi ba ye ka por jong ka association nomor ladap ki wan tangban perlu dia kapor ni kamdon jingmi kamdon jing betul ini mo tengah internet banyak teman bakiodon kat ni ngut hagni ko hol kapendap kapenrem kapensaaj ya kamensim ko jongi kakateng jonga dikit dorlang harpran ngatre yang tei ko assistant director jong ka horticulture ko mushroom development center ngaladon license mang tei menta te hak office ko jongi kadai ka shlam trekam hak bangi penmi ikiniki sembaitit hangting idon utit oyster utit budang lani ubatan bat utit shitake yo bang idang yo ban persyang shen how news nam ubala dab pom tangata ni airu kumiki training program te bon sien ni set khot iki sate sepo office ka jogi na mar bale ki yo i kumnu ka ying ka sam thumtit kolong bat kumnu gor kom nado ko otskum nado ko padam nado ko shet Henry metas ni bat jaj bangi lawan sini ngiyo ban pen EAP yakini ki skum ki bangi lada ban shet lepa na poka office te hadian ka niga program lada don na pedeng ki jongpi na kini ki pomut lada don tang iwe arngot ru ki badan jingmut sisa phila wan hangte hapo office ka jongi Kasara Region Economic Development Association SREDA kelayo ban pelong ya ke mushroom cultivation training workshop haka khatwai trik uno pra arja arpusan ha office yuko bang barem jong ke MCCL Sora balai rap bisa ada kesokar miklia hapo ka CMYDS araja arpusan Kajing temu bokongsan jong kinoyalam ke SREDA bapelong ya kenika program kalong ban kenti ki pait ba ka thai sora ha kayo ka kot ha ka kamai kaji kayo kam yo jam dak jing don kum kine ki lat kilenti kumnu ban yang hala ki jong ki kijan kan wan ra ka jing mentoy ke bakrau ya ki pait ba ka thai ji baro koi bat ha ka ni kesingi astan director jong ka horticulture mushroom development center upar shillong ba kit do lang kharpran ringkat baru astan horticulture inspector iba manti frang nong lamin bat iba kersan bor lang khongji kiladon lang hakani ka program. Belawan ban simenta hakani ka workshop bacisngi belapelong dak SREDA kilong na maumlu mau kisiem sai sopen kut madan marai mausmai bat kiwe ki prasnong bamarjan ki bahap hak sora circle. Bat hadian belakut ka workshop na kaliang ke SREDA kalayo ban sam daki sernot syakitu baro ki belawan ban simenta hakani ka training program.
kajing khot jungi ya kani ka workshop ka sisngi ka dei ka ba labai tingka da ka sokar meklia tumba ka DC office jung usnam ar pusau arusan kajing khot jungi ya kani ka workshop kam dei ka ba kampala ni la jule tengi munchiwa man chu kan mau no ep ni jule ya ki workshop ya ki seminar ya ki training ya ki awareness program bagi por msiwa nadu blaseng ya kanika association haus nam arjar arpulai hau benai balai ti kajing seng ya kanika association kalong hi nam taka economic kemapila i naka kerteng jungi soara economic development tamata berkentiu ya ka roi kapar ya ka kamai gaji ya ka tri ka ya ka yo kam yo jam akatain soara ti ni kerman ba ke bang ile am takasngi kamdei ka ban kutno kadai tangkap short term planning ka jungi ka ba ngile iba plan tang ha khamat nginang le shu yakini nginang trek pentrik kam yakini dakani ka association inle yakani ka muslim contribution inle apo ka jaka ka jungi apo ka office ka jungi kumat perken mau ipi ka puan musyawaru hakisnam arjar pulai ngila sedang ya ka we ka jackfruit mission lembaga asian ke jungi ngila belum ki brio ngila ya connect buat ka office jangka horticulture buat ngila penbej ba ngin pentrikam ya kata ka jackfruit mission hindai tang nak dau ba ngimyo ya ka jaka ngila du no di hindai ngi kermen ba kumya kataru ngin sedang biang ta ya ka jackfruit mission hai lap ya wer ya borok khoj kinong sungnong ka thai chora bakin ya snok tilang bat ni man penki yang biang kumya kani ka mission nomor mdai tang kani ka we kibun ki skim na ka government ka ba juyarap saki sinong saki seng tingi pan ka jing trilang na ki pa na sungnong juga thai chora bangin trilang bangin kitiu ya kani ka yo ka kot ka kamai ka ji kumang ala keren man ne sakmat to na nakaliang junga astan secretary junga ni ka asun jungi nga su dablo jingben ba ni lalong kan di program ko bajong takasngi ha ka office jong kaseng ko malaban mentan da i seman jungi ya ka ba ki katukat ni ki program ko bangin ya sakmat ki don sisa ni jingben ko background dai ka jingi ko ba laong ba ka dei tanang daw bangin yo ka jaka ko biang dai mentan ni su kuben sa ba ni la don la ka jong ka office ni ka jaka ni ajan kan di ka MCL factory ko barem de nginges kam mani sakmat kini program ko bangin stang ko balong mata si kelong gi bay bay ani kelong gi job bar kan ni ka jing thu ko jungi ka bangin ju kren na ko pos pong gi ban ba ka ba kong san le ka long na ka ba kan tiu ko ni ka than jungi hi boro ko we na mangi isi bon gi don gi jing e ka kam yo jam ki khun samla tingin no kam ban lum malang ki na mar ga ha ka jing i ka long ba na kam dei ka pasuk bangin trei ya ka kam marwe andai daga bangya dollang agani ka satri jong ni ka asen jungi nginget ba kandon sia ka jing kala agani ka than jungi pro ko we te ngadon kami ki jing ko ong sin i serman jungi ni don kami ki jing kersan na boro kiliang na kaliang ka snong ka thau na kaliang hima ju siam ma kunjur na kaliang jong ka sarkar tingi kira pi phak mat sangi ka bangi dangi patulon kam te no ba jing kersan ju fi ni skam hi kanum long ko sabe ya ka jing thu ko ba ka jungi kum ka sang ba kum ju ro ki khun samla jong ni ka than jungi hi pro ko we te na kaliang jonga su rap ni ba pen ya keluar yang ai ti ka diang ka te ko mon lang ka bangin sala ban le man ba ka jing no sen yang ko balong ta ka si ya ka jing don jo ki khun samla ka bang ada pen kemen sian ta jungi ka sang ba sibon ki thrang ya ka ban ya trelang ya ka bang la an pendap mata ni ka meeting ha bede ba ka program jungi ban thung kum no yo ten tingi kemen le ki long keme nang ta ki long pa ro le matalang ya ka ban dewan ban es no lak tilang tingi ba ka don ka dak jong ka jing kermen tingi kermen hi ba ka bang ile ka long we ka ba nang sakwan